Talofa lava tonsu ma 5 minuta te ai le tula 5 o le whaupopoina nei o tātou Manai o Manava o Galuega mai tono o le ofisa whasalau au pilani sai e toi o whalofa whatalofa atu ai ia malu sa mua whaifoi o tātou lau lua si whai lungo pe aunga ngalu ea le vaenga o le afiafi sofa malo tātou li o Yesu Keriso e toi whātou lima atu ai le tautua mlaunanga le Global Kingdom TV channel i so staff on nei ke lope whatalofa atu tātou ai ngai lungo penga tailangi mai se o pe le maea me lato umalawa o lo whapena o na whai ma wō ma pa anga tātou au nanga whatalofa atu le suafa manu malo tātou li o Yesu Keriso e talitununga le aua tātou angatu le whai unga fo i o le nei aso i le whenga iai o si o tātou wa tunuu Chilton Favour mai se o lau singa e peo na masani ai i aso ta itasi whatalofa atu au whaingaluenga tofia le tua i so se mautam so se lawa o lo whapenao na ulali ulama o le whala walta po inga Samoa le mwhaifoi o na whaangaloina i whenga iai o tama whanau o se o tātou wa tunu i whaiva fola le tala lei whapea foi so se whaiva wa le whato ai tausi ma le tausinga o ainga nuu mai kalesia i le nei vaenga o le whiawhi whatalofa toi tātou ainga i lungo penga tawailangi lea ua pale mai tātou nanga le nea whiawhi whemel tātou manai o le nea whiawhi a vea i tātou ma tangata whaalongo ma whai le upua le tua au ni a vea i tātou na i tangata e tau na whaalongolongo ai le whai ma le ustai le upua le tua whatalofa toi nea whiawhi i le uso au auna sunga whawhengainga ia whaamwana Montivili mafuta manea vaenga o le whiawhi Perfect Australia ma lo se fuamuia i lo sunga whengainga ma lo fo i tauatai i o tute whaiva o lo whenga iai nai tu o le Galuega ma lo se fuamuia ia lo whatele atu i lo sunga ma le whatua whapel no whaalo manuia fo i tātou porkalame o te le mai tala leila whiawhi ana nei whatalofa atuai si 𝚗𝚘𝚎 sunga i le toeina ia le atinu malo whamfulu mafuta mai vailofa le ata nei vaenga o le whiawhi e talitonunga o lo manuia lo sunga le toeina ma lo soifua whatalofa atu i nei vaenga o le whiawhi si 𝚗𝚘𝚎 ia Sara mafuta mai nei vaenga o le whiawhi ia o ia lea o lo taptapuai ia wale whianga ia i foi so tātou misiona e maiso tātou o nanga i le aso whaftai talo tina whaftai fōi langulangu whamanuia tele le tua ia te oe whatalofa atu fōi nea whiawhi ia isio antile ia poono taiuku whamalo le soifuanuia malo fōi ngā lue nalo fōi le whianga iai ma
so se vala wina e maise ia o se whaiva o lo tau ngalo ai whamangia tele le atua nei vaenga o le fiafi talofa atu poi o lava ua le au atu iai whatalofa ua le au atu iai le vaai ia whatalofa atu nei vaenga o le fiafi le swafa au le lei o Yesu o le ua pele lo loto malofu ngalo pei ona e whaafunga ma le fiafi tātou whaatunga na Yesu e matautia lava oe whatalofa atu le uso i Jimmy Brown Williamu mafuta maiso tātou i tu malo whaleata ia whamanuia le tua whape foi ia Pope and Hakesa Pui malo se whamanuia le tua niva enga o le afiafi au ni ngalo ia toeshe atu tātou po kalame wa le rai atu lupo le tua i lungo le ea ma so se vaenga leno langi ia o me mafua mai lausia o le tātou manai le vaenga o le fiafi na ua sila mai lungo tātou screen a vea i tātou mtangata whaalongo i le upo le tua mawhai e aua ni a vea i tātou mtangata tau na whaalongo longo ai le whaia le upo le tua o loo momoli mai e ia te i tātou se sa vali le fiafi ia po se manai fo i mui tātou le vaenga o le fiafi i le tusi na ua sila mai ai o tusi apostolo Iakopo ia ole amoa isi whaasoa mui tātou umalava mai sau komeni mai sau whaasoa ia ole tātou ngā luenga e awatu e au mai whai mataulanga whai mavi ingo le tua a wal tātou ngā lulue ai mo ia malon ngalo whatalo whatu foi i le toa fine pele i le li ia fui lima pisone ia i la ua foi ia o le tātou tautua le Serve with Love Catering ia sunga le pule ia luka ma fatua ia fui lima ma loringa le lue whape le mafuta mai Samoa ia ma lo foi le whaafonga mai staimi tātou whailo ai ia whaamanuia tele le tua i whaiwa o le nei e fiafi Mele upo le apostolo Iakopo ua apua pua i mei mui tātou nei vaenga o le fiafi o usoi ia utau manatu o le mea e fia te le aipe a maua utau tofutofonga ese na ua utau ilo o le tofo ino o le utau whatuatua e tupu mai ai le onu sai o le mea le tau ona malamalama so se kirisiano ma so se tangata whatuatua i le lii so se tangata walaawina i whi au mani ngā duenga o le walaawina i tātou o le sanga lea i loto le au paia ma le au whatuatua ina ua maua i tātou i tofutofonga ese a wao le tofo ina o lo tātou whatuatua e tupu ai le onu sai. Mai lai o le apostolo Paulo o Iakopo i nei vaenga o le fiafi le whasoa mai mo i tātou. E le ngata o le tofo ina o lo tātou whatuatua e tupu ai le onu sai. A ia ngaluea ina le ato atoa o ngaluenga le onu sai. Ina ia ato atoa ai ma ia sao na le lei ai tātou ia le li ina ia whapenau na ato ato ngā luenga le unsai ina ia ato ato ai ma ia sao ai ona le lei o i tātou ia le ai se me tasi e mativa ai o tou mai lai o le apostolo ai a whai o le ai se poto i so o tou ina ole atuia i le tua o le fua i tele mai tangata uma le toi tau taua o na fua ina mai ai lea ia te ia le li e se malwha maoni o le tua e le i wala uina fua i tātou e le li na wala uina oe mao mai tātou uma ina iai le whaiva iai le onsai iai le whapale iai le iloa le lei, iai le matau, iai le awa ma le mingau, tātou te au nā tuai le tua malona whanangalo. O lea lai apo mai le apostolo Iakopo maungani mai i le neia fiafia te i tātou. Mai la ia, o uso, pele le tala le lei. To whawhine ia te riso, uso ia te riso, ia o tau manatu. O le mea e fia tele ai, pe a maua o tau tofutofonga ese, ina ua o tau ilo, o tofo ino o lo tau whatuatua, e tupu ai le ono sai. O le whi auman ngā ruenga le tue mana o mia le ono sai. O le ono sai lea ina ia ato atoa le ngā ruenga le ono sai.
ele ole ono sa'i foi lele e mawhai ona e whaatali lau fo mai al tae au e tau le fiafi lai te lava tia i lo ono sa'i le ai ele ole ono sa'i na le tala noa mai ai le fionga le tua mo tatou ole ato o tō Galuega le ono sa'i ina ia ato o tō ai ma ia sa'o ai ona le leo i tatou ia le ai se me tasi e mativa ai tatou ma le ole apostolo ai a whai wale se poto i so utou ina ole atuia i le atua o le mele tāua te le tatou tatalo whaatonga wala au i lo tatou ta mā o i le langi e a whai wale se poto ia te i tatou na ole atuia i le atua o le na te a o le na te fua i tele mai tangata uma ma le le toi tau ta ua e se le Manai o upo le apostolo Paulu ma le le toi tau ta ua ona fua ina mai ai lea ia te ia o le tui e toina mai o le tatalo na te maua o le na te sa'ili na te maua o le na te ole atu e toina mai lea mila ia o le apostolo Iakopo mo tatou nei vaenga o le afiafi a ia ole atu ma le fa'atuatua aua lava ne i masalosalo le Manai o le whamanatu o le apostolo Iakopo mo tatou nei vaenga o le afiafi leo pa ia ma leo whatuatua ai a whai wale se poto i so uto i nā ole atuia i le atua o le fua i tele mai tangata uma male le toi tau taua o na fua ina mai ai lea ia te i tatou ai ei la vaenga pe ei la sanga o whapenano sosoani mai ai la apostolo ia te i tatou mai la ia upo la apostolo Iakopo a ia ole atu ma le whatuatua aua lava ne i masalosalo awai le masalosalo ole winga o tala la apostolo so stangata masalosalo lava e tusa ia ma le peau o le sami o sou matangi ma lafo e ima a ola teimi tatou te ole atua i le atua ma le whaatuatua aua lava ne i masalosalo e tali mai le atua e whaamanuia mai le atua e anga le lei mai le atua ai aua lava ne i masalosalo awa e tusa le tangata masalosalo ma le peau o le sami o sou le matangi ma lafo e ina mai lai o le apostolo aua lava ne i manatu lea tangata na te maua se me tasi mai le li ameni ni ia le atua o le tangata whaaloto lua o le tangata e whaale tūmau i ona ala o le tangata whaale mata mai lai o le fesoasoani a le apostolo mo tatou nei vaenga o le fiafi ke visiano le upa ia ma le whaatuatua a ia oli le uso mativa ina ua wha maua lungaina o ia a ole mau oa ia oli o ia ina ua wha maula loina o ia i ia le atua a waea e mawai atu ia e pei o funga o la au a wa pe alua ele la male vevela ona mamae ai lea o le vau ua maalili fo'i lona funga ma ua fa'o matia lona mata ngofie e whaapea lava ona mawai atu o le tangata maua i ona ala e se la ma le mata ngofie o le mele o whaatusa mai ai le fionga le atua i tatou ni vaenga o le afiafi i so se tangata i whaale tūmau i so se tangata i whaaloto lua i so se tangata e masalosalo e le ngata e whaatusa o ia e pei o le peau o le sami o sou le matangi ma lafo e ina e aua lava ne i manatu lea tangata na te maua se me tasi mai le li le tangata whaaloto lua le tangata whaale matau le tangata whaale tūmau o le tangata lea whai mai ai le fionga le atua mo tatou le fiafini ia oli le uso mativa ina ua wha maualungaina o ia a ole mau o ia oli o ia ina ua wha maualaloina a wae mawai atu ia e pei o funga o la au amene vi ia le atua a wā pe aluae le la ma le bevela ona mamai ai lea e pei o le vau
o maalili fo'i lona fuga ma ua fa'aumatia lona matagofie e fa'apea fo'i ona mavae atu o le tagata mauoa i ona ala i ia le atua o le ala tatou te fa'asoa i le fiafi nei le amataina mai o le fesoasoani mai o le atua mo tatou manai le vaega o le fiafi ina ia ato'atoa le galuega le ona sa'i pei ona tatou fa'asoa o le tagata ua vala'auina ma le tagata ua finagalo i ai le atua ia atoa le galuega le ona sa'i faimela ia o le apostolo Iakopo i nei vaega o le fiafi amu ia le tagata o le ono sa'i i le fa'aosoasoga aisea auā a'uma ona tofotofoina e maua e ia le pale o le ola ua folafolaina mai e le ali'i i e alolofa atu ia te ia o le fesili la mo i tatou ne fiafi o ā mai lou alofa i le atua tele i o tagata e fei mai alofa i a Iesu e alofa i le atua ai ato e fa'atula'i la seisi fesili mo i tatou pe fa'amata e moni e te alofa i a Iesu e te alofa i lou atua o le a le te leo lou taimi lea e whaavonoaina mo lau Iesu ma le atua le te whai mai te alofa i ai. Ia nai a te oe le tali, e tali la vai oe le wheseli sa mo le atu no pele. E le istangata e whai alofa i le atua ai le aise ni nute, le aise se kone o le vaenga o le aso, e mawhai ai o na whape atu whawhetai le atua mo le nei aso. Ia le ri, mai alofa i a Iesu, a o le iwa se fulu iwa pasene o lona taimi. E alu i lunga o le TikTok, e alu i lunga o le Facebook, e alu i lunga o so se mea e whapena o na whaalave lave ai lan savalina. Ai whe mea alofa i a Iesu, o se alofa lan na mea i a Iesu. Ia, tali lava o le nafsili sa moa, mai lai o le apostolo Iakopo le vai mo le fiafi. Amu ia le tangata o le onu sa'i whaososonga, a wa a umona tofotofoina e maua ia le pale o le ola. O lai whaatali mai le lou pale mo oe le lami. O le mea ua umona fola ina mai e le liki, i e alolo whaatu ia te ia. I e le liki. Mele ia o le apostolo, a whaososoina se tasi, au o le whaapea. Ua whaososoina au mai le tua. A wai le mawhai o na whaososoina o le atua i mea leanga malava. Ai au mai e le atua le tofotofonga ia te i tātou. Le ia le li. E le whaososoina e le atua stangata. Le ia le li. Le ia le atua. Le alai whai mai e le whisosoni mai le apostolo Iakopo mo i tātou. A whaososoina se tas. A wal whapeo whaososoina au mai le li. Aisea a wai le mawhai o na whaososoina o le atua i mea leanga. E le whaososo atu foi o ia i se tasi. A ua ta i tasi ma whaososoina pe ato sina ma mai leia i lona lava tu ina nau. Mai wa aile ia i le mafu anga o le whaososoina o tātou. Pi ia le li. Pi ia le atua. A ua ta i tasi ma whaososoina. Pe ato sina i tātou, ma mai leia i tātou, i tu ina naunga o le nei. Soifuanga o lo tātou iei. Mela i o le tala la apostolo. E te maua tono o tātou, tusi whai tau le tātou te iei nei vaenga o le fiafi. Aisea, a wape ato le tu ina nau, o na wha nau ma iei leo leo ti. Te uisiano, uso pele i le li, aua nei se o tau. O mea lelei umai foina mai, a tōma mea alofa umai ato tōna lelei. Mai lunga lava ia. Tala ia le, a fionga pa ia le atua. E aluifo malitama, o le malamalama. E le o ia te ia se mea whaaletu mau. Po o sina li liu titi. Aisea leanga le fina ngalo tama, na wha nau ai tātou, upu ia la apostoli. Ina ia whai tātou mau, wha polo ona lava mea na whai, ni ia le li. Ni ia le atua po lea lava la le toa inga tangata, le te whaafufonga mai ele nea fiafi, o lo iai se masalo ia te oe, o lo iai se whaaloto lua ia te oe, po o iai sina matau titi ia te oe. Le wha manatu mai e lau tuspa ia le fiafi nei mo tātou.
ia le tua. E le o iate ai, I le tama. O mea lei malawa ua, foa ina fua mai. A toa ma mea lofa malawa a tona lei. Maila I o le fionga le tua, o mea ia. O mea matangofi, mailunga I le tama, aisea. Le anga o ia o le tama o le malamalama. E le o iate ia se mea fa le tu mau. Po o sina li liu I titi, aisea. Le anga o lona fina ngalo lea. Na whanau ai tātou le upu moni lea. Le upu lea le atua. O le fina ngalo leo le atua. Na whanau ai tātou I le upu moni. Ina ia whai tātou. Ma wha polo polo o ana lava mea na whai. Amen. Ni ia le atua. O le tātou manai na niva enga o le fiafi. A vea I tātou mtangata whaalongo I le upu o le atua ma whai. E awa ni a vea I tātou mtangata tau na whaalongo longo. Ma sua malie I lo fina ngalo mo tātou talinga le upo le atua ia e tātou te toi fo I lava I mea tātou te fia ia I whamele la apostolo Iakopo le fiafine te usiano sa mo le atu nupele ia ta itasi le tangata ma whaata alisi o na whaalongolongo ia whaangise ngese o na tau talatu ia whaangise ngese fo I o na ita aisea a wai le tupu le ami o tonu mai le atua I le ita o tangata. O le foi a la foi ai mea ele lea malava ma le leanga e silisili. A ia talia ma le wha maua lalu. Le upu ua totoina. Mai wai le ile manai o le fionga le atua mo tatou liefia. Amene. I ia le atua. Whatalisi on whalongolongo. Whangise ngese on tau talatu. Whangise ngese o naita. Aisea, a wai le tupu le ami o tonu mai le atua I le ita o tangata. Upu lea le fionga pa ia le atua. Mai la I o le apostolo Iakopo. O le fo ia la fo ia I mea ele lea malawa. Ma mea leanga e silisile leanga I tangata. I ia le li. O tangata la e whaalongo ma whai le upu o le atua. E na te la foai I le tuina nau o le tino. E na te la foai tuina nau o mata. E na te la fua I me whaalia lea vale nei o langa. Ana whai mai e tuspa ia. La fua I mea ele lea malawa. Ma mea leanga e silisili. A ia talia ma le wha maua lalu. Le upu wa toto ina I o tatou loto. Le upu wa o tatou whaalongolongo ai. Amene. Mi ia le atua. O lea ea e mawhai ai o na whaolaina o tatou anganga. Opu na tuspa I toi whami lute umatatou taimi au ngale ia toi tali tu lai onu. Ia o na nga ia tu leo tatou tau langa fiafi tapena ina tamai ia. Fio le la wha umatu nei whi upu ia toi. Whamela ia o la tuspa ia. A ia o tou a vea o tou mai ana I le upu. Le upu lea lea tua. Aua le na o na whaalongo ia. O wha se ina ai o tou e o tou. Awa ai se tasi e whaalongolongo le upu ai le ana iai. E tusa ia ma tangata uwa ai le whaata I o na lava mati. Ma whanau ma ia. Awa uwa ai o ia ia te ia. O na alu ese lea. Ua ngalo loa lea. O le winga o na mata. O le upu leo le fionga le atua. A whe meila I o le fionga le tua tangata e whaalongo mwhai. A o le matua mata I tula fono o sa utonga wa ato tona lele. Ma ua tu mau iai o ia. E le se whaalongolongo ma le whaalongolongo le na tangata. A o le tangata e whaalongolongo ma ana I le upu o le atua. E whai lale nganuenga. E manuia o ia I lona lava ana. Maila I o le fionga le tua. Ai se tasi o ia te o tou e manatu ifo o ia o le tangata mi o tua. Ai le ta ofi lana upu. E wha seina ia I lona lava loto. O le ao ngā lana mi o tua. O le nei. Le a mi o tua e le leima le wha maoni luma o le tua. O le tamalea. Ina ia tausi. Ie matu oti. Ma whawhine woti ala tau tane I o la tau tinga. Ia leo foi o ia te ia. Ina ia pei
ina nei pisa mai o ia ni laulangi. Praise the Lord. Pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing let the world corrupt you are. Ole upo le fionga le tua ina nei pisai mai o ia ni laulangi. Abene o tato mana ina mana bonga benga ni vainga ole afiafi avea i tato mtangata whaalungu mawhai le upo le tua i ia le tua ole toi wha manatu nā mo i tato ina ia avea i tato matangata i whaalungu mawhai le upo le tua a ole matua mata i le tū la whono sa o tonga wa ato tona lei ma ua tu mau iai o ia o le tangata e whaalongo ma whai ma tu mau o le upo le tua vi ia le tua e lese whaalongo longo ma le whaalongo longo le nā tangata a o le tangata e ana i le upo le tua ma whai le upo le tua e manuia o ia i lona lava ana a mene whamanuia le tua ia o le vainga o le fiafi e leanga le lei o le tua i lo whatasi mai ya nganga pa i o le tua e fisoasoani se Galuega ua le atua ai e tuma watu i le tua lona lava viinga tatou whila i le aso atai au lona taimi masani i le whaua o le tatou Polokalame Manai o le Manava o Galuega a vea i tatou ma tangata whaalongo ma whai le upo le tua soifua me manuia sa moa le atu peni.